Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikoze ibidasanzwe mu karere, izanye ikoranabuhanga ridasanzwe rya Silent Eye Surveillance System rizwi mu gisirikare nka SESS. Iri akaba ari ikoranabuhanga ridasanzwe rijyanye na digital microsensors ndetse n'utwuma duto twa audio and video nodes. N'utuma duto cyane ku rwego rutaboneka n'amaso, dushobora kuba duto ndetse tukaba dushobora gukurikirana ndetse no kugaragaza ibibera mu bice bitandukanye. Iri rero ni ikoranabuhanga rikoreshwa mu by'intambara ndetse n'umutekano muke, aho igisirikare cya leta cyangwa se igihugu kiba kishaka kumenya uburyo bwize bwo gukurikirana ibyaha by'intambara inyeshyamba zikora mu buryo butaziguye kandi butamenyekana, mu rwego rwo gushaka ibijyanye nuko ababikura bazagezwa mu nkiko. Tayari iri koranabuhanga FDC ndetse na leta ya Kongo bamaze kurigeza mu bice bitandukanye. Turaza rero kubabwira ibiri kugenda bikorwa ndetse nuko iri koranabuhanga rikorwa. Tayari ryamaze kugera mu gisagara cya Bukavu mu ibanga rikomeye, mu mujyi wa Bunagana, Kiwanja, Kicanga, Rubaya, Rucuru, hose ryamaze kuhagera. Ni mu gihe kandi bigaragara ko ari ibintu bigiye gukomereza no mu bindi bice bitandukanye rikagenda rishyirwamo, kuko bivugwa ko ari ihohoterwa rikomeye uyu mutwe ukorera abaturage kugira ngo ibi bizamenyekane kandi hazabashe no gutanga ubutabera mu gihe cya nyabyo. Biro bikaba bibaye mu gihe kandi ikoranabuhanga rikoresha high level description, not operational passive audio capture, thermal micro imaging, encrypted burst transmission, aho rero yohereza amakuru mu bwisho hifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kohereza amakuru mu duce duto, ibizwi nka data packets, mu buryo butamenyekana, kandi bikaba binakorwa mu buryo bwa adaptative camouflage, ibikoresho bihindura ibara bitewe naho biri, ibizwi nka concept ya smart camouflage coating. Nk'uko rero bigaragara nibigiye gutangira gukoreshwa. Turababwira rero ko ibi bizakora ndetse n'icyo bigiye gufasha FRDC ndetse n'impamvu yatumye bakora ibi ngibi. Turaza kubabwira uburyo bwa aero micro drones zagiye zikwirakwiza utu dukoresho mu bice bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo babashe gukurikirana ibijyanye n'amakuru. Harimo weatherborne deployment, ubu ni uburyo bwakoreshejwe mu kugenda batugeza mu bice bitandukanye hifashishijwe long range ground capsules, ibikoresho byoherezwa ku butaka bitwarwa n'umuyaga ndetse n'amazi. Bikaba rero ibi biri gukorwa hifashishijwe igice kidasanzwe cya FRDC cyashinzwe muri iki cyumweru kizwi nka science faction, kigomba gukurikirana ibijyanye n'iri koranabuhanga. Mu gihe kandi iri koranabuhanga rigiye guhindura byinshi, aho rero rizajya rikora mu buryo bwa Central Intelligence Processing Hub ndetse na AI based partner recognition, aho zifite algorithms zitandukanye zikurura amajwi, intambwe cyangwa se bishobora kwerekana ibikorwa by'inyeshyamba. Hari kandi bijyanye na event logging, buri kintu cyose kigaragara muri bice kikagomba gutangirwa raporo. Hari kandi ikoranabuhanga ryari rishingiye ku mpamvu zituma ridahabwa umurongo n'utundi dukoresho mu bice bitandukanye, harimo radio silent transmission, hit signature masking ndetse na fragmented data emission. Byose rero bikaba bijyanye n'ibiri kugenda bikorwa. Ni muziro twinjirane muri ikoranabuhanga FRDC yazanye ridasanzwe, turebe uko rikora, turebe ibice bitandukanye rigiye gukoreshwamo, turebe kandi icyo FRDC yiteze kuri iri koranabuhanga. Aho rero ivuga ko ishaka ko ibi bizaba biri gukorwa ndetse n'ibyo bashinje mu 23 bigomba kuzakurikiranwa mu buryo bwose bafite ibimenyetso bikomeye. Ni ikoranabuhanga ryitwa Silent Eye Surveillance System, ikoranabuhanga rihinduye rikaba rero rikurikirana ibintu byose muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko bagenda babigaragaza, abasasanguzi baragaragaza kandi ko ibi bigiye guhindura byinshi mu bikomeje kugenda bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu nzero turebe uko ibi bihagaze ndetse nuko biri kugenda bikorwa.
mu mezi ya nyuma y'umwaka wa 2024 no mu ntangiriro za 2025 impinduka zaragaragaye mu buryo budasanzwe mu bijyanye n'imirwano iri guhuza inyeshyamba za M23 ndetse n'umutwe M23 n'abarwanyi bafite ubunararibonye nabo mu ikoranabuhanga. Oro bigaragara ko leta ya Kongo yagiye igorwa bikomeye no gutanga ibimenyetso mu miryango mpuzamahanga itandukanye ndetse n'imbere y'ibihugu bikomeye, aho bagiye babasaba ibimenyetso bigaragaza ibyo bavuga ko ari ukuri bakabibura. Bikaba rero byaragaragaye cyane mu ifatwa rya Bukavu, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ibindi bice bitandukanye birimo Bunagana, Kiwanja, Kichanga, Rubaya ndetse na Rucuru. Muribuka ibyabereye Kishishe na Bambo, aho leta ya Kongo yashinje M23 ibikorwa ariko ikabura ibimenyetso bigaragaza ibi bikorwa byabaye. Icyo gihe leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cya leta begereye abahanga bo muri Israel ndetse nabo mu Burusiya barababaza bati, ese ko musobereye iby'ikoranabuhanga ni gute twabasha kubona ibizibiti bigaragaza ukuri kubibera mu bice bigenzurwa na M23? Kuko nk'uko urubyiruko rubivuga nta foto nta cyabaye, dukeneye kugaragaza amashusho agaragaza ibiri kugenda biba ndetse n'ibibera Bunagana, Kiwanja, Kichanga, Rubaya ndetse na Rucuru kugira ngo twereke amahanga ibikomeje kugenda biba. Ni muri urwo rwego rero hagaragaye ko hashobora gukoreshwa ikoranabuhanga rishya rimaze imyaka myinshi riyitezweho ndetse rinakoreshwa mu ibanga, n'iryitwa Silent Eye Surveillance System. FDC tayari yamaze gutangira kurikoresha kuva ku mugoroba w'ejo kuwa gatanu ku igerekerezo rya 28 mu nyonyo 2025. Silent Eye Surveillance System ni umushinga w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi n'umutekano National Defense Research Bureau, aho rero bamaze gushyiramo agashami gashinzwe iri koranabuhanga. Bikaba rero bivugwa ko iri ni koranabuhanga ritangiye nyuma y'uko bigaragaye ko bagiye babura uburyo bwo gukusanya amakuru ndetse n'amashusho y'ibibera mu bice bigenzurwa n'igisirikare cya M23. Kuzana iri koranabuhanga bigamije ikintu kimwe, gutega amatwi no kureba ibikorwa by'abarwanyi mu bice bidashobora kugerwamo n'ingabo za leta cyangwa abakozi ba leta, kandi byose bigakorwa mu buryo butamenyekana butagamije ibikorwa bya gisirikare, ahubwo bigamije kuzabika ndetse no kugaragaza ibimenyetso by'ubutabera. Ikoranabuhanga rigizwe n'ibice bitatu by'ingenzi, hari rizwi nka nano audio video nodes mu gisirikare, ni naven ni microsensors duto cyane dufite uburyo bukomeye bwo kugenda bukora ibidasanzwe. Rero bupima bonado audio nodes ufite grama ziri hagati ya 0.2 na 0.3. Ibyo rero bikaba bikora ibi bikurikira: hari bizwi nka passive audio capture bifata amajwi ari mu bice byegereye ntibitange urusaku ndetse n'abaraho ntibamenye ibyabaye. Hari kandi thermal micro imaging bifata amashusho ndetse bikamenya naho abantu bari. Hari kandi ibijyanye na environmental branding bihindura ibara, structure n'imiterere. Bikaba rero ari ibigenda bigaragara bikorwa mu buryo bwa digital camouflage nkuko bigaragara. Hari kandi safe sleep mode, mu gihe rero nta gikorwa kigaragara muri ibi bikorwa, ibi byuma birasinzira ndetse bikazigama umuriro, dore ko bikoresha imbaraga zituruka ku zuba ndetse rimwe na rimwe bikagenda bihura na sinyari zigenda zoherezwa na satellite. Utu tukaba twabona ibijyanye n'imbaraga. Ibi rero kandi bikaba bijyana n'ibizwi nka Skyray micro drones, ni autonomous micro drones bigenzura amahegitari menshi mu buryo budashobora gutahurwa n'ibikoresho bisanzwe byo gutahura drones. Ibi rero nabyo bizagenda bikoreshwa mu mikoranire ya fraction, bikaba bitwarwa n'umuyaga bikamanuka buhoro buhoro bikaza bisanga utu navan mu mashusho ndetse bikaza binagenzura niba izi navan zarabashije gukomeza gukora izi Skyray micro drones. Iyo zisanze izi navan zitari gukora, zibasha gutanga sinyari hakamenyekana niba aho zari zirihoherezwa izindi cyangwa se niba hakenewe kuba hagira ikindi gihindurwa, hahita hatangwa komande mu buryo bwa electronique y'ikigomba gukorwa. Ibiro bikaba bifasha kugenda bamenya mu buryo budasanzwe uburyo amashusho atunganywa ndetse n'uburyo yoherezwa kuri seriveri iri muri NO zigenzurwa n'ukusanya amakuru.
ndetse kandi biravugwa ko ibi bijyana na Central Intelligence Processing Hub. Iki ni ikigo gikoresha AI mu rwego rw'inkuru, gifata amakuru yose kigakora voice pattern analysis, gusesengura amajwi ndetse hakanamenyekana ibyo bagamije kureba n'ibyo aya mashusho agomba kurajya yoherezwa kuri seriveri hagendewe mu buryo bwa term activity mapping, kubara ingendo z'abarwanyi mu masaha y'ijoro ndetse no ku manywa. Hari kandi event classification, kugenzura ibishobora kuba bikorwa bitegura igitero, ndetse n'igihe hari abaturage bagiriwe nabi ajya ni amakuru ahita akusanywa binyuze muri ibi bizwi nka event classification. Ni mu gihe rero ibi bivuga ko iri ni ikoranabuhanga ritica, ntirirasa, ntiribangamira umutekano w'abaturage. Ni igikoresho cy'amaso n'amatwi kigamije kunoza amakuru y'ubutasi ndetse no kumenya amakuru ashobora gukoreshwa mu butasi. Uko rero bigaragara, ibice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru mu buryo bw'ibanga rikomeye FRDC yamaze kuba yabigezamo iri koranabuhanga mu buryo bw'ibanga rikomeye. Kuva ku munsi w'ejo hari drone zagiye zinyura mu bice bitandukanye, abaturage barazibonye, ndetse na za Skoy zakoreshejwe mu rwego rwo kujijisha, dore ko zazengurutse Minembwe, abaturage bakagira ngo ziri kurasa, ariko mu by'ukuri ntabwo hari hagamijwe kurasa. Byari bikozwe mu rwego rwo kurangaza M23 ndetse na twirwaneho kugira ngo iri koranabuhanga rikwirakwizwe mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ubu burasirazuba hakoreshejwe aerial deployment cyangwa se micro drop operations. Bikaba rero bigaragaza ko FARDC yakoresheje indege nto za gisivili za drone zagiye zifungura mu buryo butazwi mu kirere bizwi nka capsules, zari zirimo van, maze izo capsules zigafunguka hasi zikagwa mu mashyamba zaguye Tongo, Rugari, Rucuro, Kiwanja, Kicanga, Bunagana. Izi capsules kandi zari zikoranye n'ibijyanye no gukurikirana amakuru, aho rero bivugwa ko zigomba gutanga raporo umunsi ku munsi mubera muri NON zigenzurwa n'umutwe M23. Biravuga ko kandi ni Goma naho hari indege yigeze kwanyura mu buryo butamenyekanye, nayo ikaba yarakwirakwijemo utu twuma tuzwi nka air balloon. Zikaba rero zaragiye zoherezwa mu buryo butamenyekanye, kuko kuri ubu ngubu bamaze gukwirakwiza micro sensors muri ibi bice kugira ngo bamenye neza ibijyanye n'imikorere, ndetse babashe gukusanya amakuru azakoreshwa mu butabera agaragaza ibimenyetso byose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye ibwira amahanga, ariko ntabyumve kubirebana n'ibiri kugenda biba. Hari kandi ibindi bijyanye na ground draft deployment, river and wind carriage. Mu turere twa Masisi na Walikale FARDC yakoresheje uburyo bw'imigezi n'imiyaga mu kuba yageza ubingibi muri ibi bice bitandukanye. Bikaba rero biri kugenda bitwarwa kandi bikagenda bigezwayo mu byo bise fiction, ntibigamije gutanga amabwiriza n'uburyo bw'ubutasi. Ibi bizikoresha mu buryo bwa automatique kandi bwizewe kuruta abo demiap yaga amafaranga bakayarya ntibakora akazi kabo. Nkuko rero bigenda bigaragara, ibi bikazahindura byinshi. Hari kandi agace kagaragaza ndetse uburyo bujyanye na pods zifite ingano za thermos zishobora gutwarwa n'amazi. Bikaba rero bivugwa ko ibi byageze ahitwa Murongwe mu rwego rwa fiction, zigatambuka zigacengera mu bice bya M23. Kuri ubu biravugwa ko rero naho hari kugenda hakusanyirizwa amakuru. Ndababwira ko ibijyanye na silent trades routes cyangwa se unnamed surface pods zigikomeje kugenda zishyirwa mu bice bitandukanye hakoreshejwe ibijyanye n'amazi cyangwa se umuyaga. Uturu n'utwuma dukomeye tutamenyerewe muri aka karere. Andi makuru dufite aragaragaza kandi aravuga ko nyuma y'ibyumweru bitatu bya deployment hose mu bice bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo bigomba kuba byagezwemo, aho bizakurikiranwa na Central Intelligence Processing Hub. Kaba rero igomba gutanga amakuru mu buryo bwizewe kandi bwa nyabwo. Mu bice bya Kiwanja na Rucuru n'Avani zatangiye kohereza amakuru, aho rero hari amajwi ndetse n'amashusho y'ingabo za M23 baganira ibiri kubera ku rugamba yamaze kugera i Kinshasa. Bikaba rero biri gukorwa mu buryo bwa tamo
footage yerekana amasaha n'imyitozo ndetse n'ibigenda bikorwa biri kubera mu bice bitandukanye bigenzurwa n'umutwe wa M23. Hari amashusho kandi y'imodoka zitwara ibicuruzwa birimo za kasegereti na za koruta. FARDC yamaze gutangira kuvuga ko aya ari amashusho agomba kuzagaragaza uburyo ki leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuri ubirwana ariko umutungo wayo ugasahurwa nkuko bari kugenda babigaragaza mu bice bya Kiwanja ndetse na za Rucuru. Biravuga ko ahangaha ari ikoranabuhanga mbere na mbere ryabanje kugeragezwa kugira ngo batangire kuri kwizana mu bindi bice. Muri Goma biravugwa ko kandi hari za microsensors ziri gufata amajwi y'ibikorwa by'ubucuruzi bw'imbere muri M23. Harimo uburyo bwo kugabanya ndetse no gukurikirana ibijyanye n'ibikorwa byose bakora. Biro bikaba bizahindura kandi bikagenda bizana n'ibikomeje kugenda bigaragara n'iki kigiye gukurikiraho nyuma y'ibi ngibi ndetse n'igiki kigiye kuba muri ibi bihe. Nkuko rero benshi bakomeje kugenda babitekereza, urugamba rwo rurakomeje kandi rugiye kurwanwa mu bundi buryo. Amakuru dufite aravuga ko hari impinduka zikomeye, aho rero bivugwa kandi bikanemezwa ko ibijyanye n'urujya n'uruza bigiye kugabanuka nkuko rero bigiye kugenda biboneka. Amakuru dufite kandi twizeye aragaragaza ko ibigiye kugenda bigaragara ndetse n'ibigiye kugenda biba biri buze gutuma hahinduka byinshi ku bijyanye n'ibyagendaga biba. Ibi rero bikaba byatangiye kugenda biboneka kuko bivugwa ko mu gihe bazaba batangiye kuburana bazagenda bagaragaza ibimenyetso. Biro bikaba bigaragaza ko ibijyanye n'ibiganiro biri kuba bishobora kutazatanga igisubizo gikomeye nkuko rero benshi bari babyiteze. Akaba rero biri kugenda biba mu gihe benshi bakurikirana ibimaze iminsi babatangaza ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yikomeje kugenda isana n'irindi koranabuhanga rishobora kuzagenda rituma ibintu birushaho kugenda bikomera mu minsi mike nyuma yo gushyira mu bikorwa iri koranabuhanga rya Silent Eye Surveillance System. Ibintu rero bikaba bizatangira guhinduka mu buryo butamenyerewe mu bice bitandukanye nkuko byari bimeze, aho bivugwa kandi bikanemezwa ko bazagenda berekana amashusho y'ibiri kugenda biba nkaho bahageze maze ibintu byose bikajya hanze. Uko iminsi izagenda igaragara niko kandi bizagenda biboneka ko hari ibigomba gukorwa kandi hari ibigomba guhita bishyirwa mu bikorwa mu maguru mashya. Ibi rero kandi birahura neza n'andi makuru akomeye akomeje kugenda ashyirwa hanze ajyanye n'imikusanyirize y'amashusho ndetse n'amajwi bizagiye bigaragara mu bice bitandukanye bigenzurwa n'umutwe wa M23, aho jede yerekana ko 80% by'ibitero byafashwe amajwi ndetse n'amashusho kuri ubu bihari kandi bigaragara. Nkuko rero bigaragara kandi bivugwa, iyi kabiyobowe na perezida wayo Chives Chivwandi. Intumwa z'abanyamakuru b'imiryango itegamiye kuri leta Idanje Jede zikaba zaracyuriwe na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya mu biro bye. Intego y'inama kuri uyu muryango urengera uburenganzira bw'abanyamakuru muri Kongo hari kugaragaza raporo y'umwaka wa 2025 ndetse n'imyanzuro y'ubutumwa bwayo muri Suwede, aho jede yahawe igihembo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru i Stockholm. Nkuko rero bizagaragaye ku mbuga ngurukana bumenyi. Nyuma y'iki kiganiro Teves Chivwadi yashatse gusobanura amakuru akubiye muri iyo nyandiko. Yavuze ko yabonye abantu babogamiye kuri raporo, yashimangiye ko 80% by'ihohoterwa n'itotezwa ryamaganwe muri raporo by'ibanze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu turere tugenzurwa na AFC. Nkuko bigaragara, aho yagize ati ntekereza ko ibi ari ugusobanura nabi kandi nkana, nkeneye gusoma gusa umutwe wa raporo yacu yibanze ku burasirazuba bw'igihugu, aho twemera ko ibyaha bikomeye by'intambara byakorewe abanyamakuru kandi ko twamagana ibitero byose, isenywa, isesengura n'ubwicanyi ndetse n'ibyabereye muri ibi bice. Uyu munsi muri raporo yacu biragaragara neza ko 80% y'ibitero biri mu burasirazuba bwa Kongo, 80% y'ibitero biri mu burasirazuba bwa Kongo biri mu burasirazuba. Ni byiza ko twibasiwe ko tutabashije kuba
twakibasirwa ngo akazi kacu gahagarare kandi inkunga turayizi nk'uko bizatangajwe na perezida w'umuryango utegamiye kuri leta bakavuga ko bagerageje gutangaza ibiri kuba ndetse no kugaragaza ukuri ku bihari. Akomeza agira ati ntabwo rero twigeze tugereranya na gato, twakoze imibare yerekana nk'urugero k'uyu munsi ku byerekeye iyicwa ry'abanyamakuru 80% by'imanza zibera mu burasirazuba bw'igihugu ziyobowe n'inyeshyamba. Turizera ko ikibazo gikomeye muri iki gihugu ku mahoro no ku mutekano w'abanyamakuru kiri mu burasirazuba ni umutekano muke uganje mu burasirazuba bw'igihugu, kandi tugomba guharanira ko abanyamakuru bose bakora Chevisi Chivwandi yerekanye ko igihembo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi cya 2025 cyatanzwe n'abanyamakuru batagira umupaka RCF muri Swede, gishimangira ko akamaro n'intandaro y'ibimaze iminsi bigaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nuko dusoje. Niba ari ubwa mbere tukanda subscribe, ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.